Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh. Kımmatlı planeta, kımmatlı Kırgızstanlıklar, bizdin boğurdoşlar, mekendeşler andıktan bugün dağıp sizlerge Aynagül Abazovan'ın Kayrımlılık Fondu'nun atından daha bir kızımız bu jarıkçılığa gelip olturup 11 yaşka tolup 12'ye attağan mezgil eken. Чүй областına караштуу Винсовхоз айылында жашаган кызыбыз Жамиланын 31 май туулган күнү менен куттуктайбыз. Жамила 11 жашка чыкты, демек 12 жашка кадам таштады. Москвадан мамасы Мээрим, тайэжеси Асмат, тайэкеси Улан, эжеси Азиза куттуктайт дейт. Андыктан урматтуу москвалыктар барсыздарбы? Ушул биздин жакшынакай kızını oylogon apası менен birge, tuğanları менен birge biz sizdagi kızımızdı Jamila'nı kutuktayız. Ömrü uzun bolsun, keleceği keng bolsun. Жакшынакай bizdin kelecekte Kırgızstanımыздın ağır burçun çoygon жакшынакай kızlardan bolsunu biz tilekteydilik. Anıktan Jamila ömrün uzun bolsun. Ушундай daim sana mehriban, жакшы көргөн апаңдын атынан, ошол сенин туугандарыңдын атынан жалындуусук салам менен чогуу биз ырдестени сага каалайбыз. Жаштыгың жакшы өтсүн, сен уже кичинекей эмессиң, өмүрүң узун болсун, бар бол туулган күнүң менен. Кеттик анда эмесе. Жамила, туулган күнүң менен деп койчу. Жамила, туулган күнүң менен. Жок, Жамила эже дебейсиңби? Ал эжең да. Жамила эже де. Жамила эже, туулган күнүңүз менен. Куттуктайбыз сизди. Ömrünüz uzun bolsun. Kettik anda mesela. Kol çaptırağız, bardağız, şandırağız, kol çaptırağız, Jamila'nı kutuktayız balım. Kettik. Planeta, geçim.
Jamila tug'ilgan